Minista wa Kariaka itakarathi olonkanakia na michemanio ya jukwaa la usalama na uriria Kenya witikiria kurira ngari cia borithi mauta. Amuna wachia mauta kambi cia borithi na chuni twekete maganjo na kionanilia gie kambi ya borithi ya keria bopo geta na mbere nkiama ya kumurika oritingwe bwa borithi abaina kuchanio bate kuthiria na borithi bai bobongwa mpitho kiro cia maita kwa maita cia wamba pwandethia nteri cia miru ni twekete akawethire untoburabo atumire ngavana Mutumayo kia bamweba mabitha bakanjo no baikia mwankene ya miru na Isiolo untoburabo nekete nende kwethia bwechiara matunda matheta ya maita kwa maita ya wagagia imiari ya ntuku chionde ntere mwanya na ikumanino ntobo ikioru aretu kuria kethira thirikari ina mubango wa kuthiria wagagia no kuthwania thirikari ina mubango ya kuthiria wagagia rikana kwithirwa kiaraniria batu kulukira namba yetu SMS ni 235782357 mitandao ni okinyaniria Awero TV Facebook na inya YouTube to live nombe kwitha wetu tira gichokyo ya kuna twatiri to kithoma obrande to chio to kinyila methene to yambe to kana obra gichokyo ya kuye kwithira gieto kinyila 23578 yeya moya yara to kutranirite Yarato kudhurania kirindato cia weru urataini mutujwa Lea Premium Fortified Sifted Maize Meal na Lea Premium All Purpose Fortified Wheat Flour kuma kiri kampuni ya New Palea Millers. Lea Premium, nurturing the world. Kawera Mwangaza ukuma maandamano kuthetera wagagi orenga vana Mutuma moloteti kurita mabitha bokaria mwankene riraritine akariba keria kuthetani oteanilwa kwa kambi ya borithi bakiromba mubunge Shadrack Mwiti omechokaniria MCA wa Wandi achogoria kumeneria ngavana Mutuma akiwa na kunjira nkuchanio cha Lake Ellis na kiemuremi we omekiumia kietu imureka kutherema kiurimi bo irio biandethia Gakwata ogeni orengi na katho cia mwanya muno no tubokona kanya gakwatanira batu kientheto chieto oni betwa wini wa Kinyero na monanilie wetu wa mathithio tukubwerware Imorin Krimi. Tukiambiriria ni ati ura wari ngavana wa Meru Kawera Mwangaza ni omwe wa baraba ichumirite ke maandamano ntere chia bore ntukuyerware akarie baichumerie utaredia kurea kwanirwa kwoni wongele kubwa mpithukiro chia maitha Mwangaza no latete thirikari kirakuwa borithi ibotumirwa kwithira bemwe kirampine ariwatu banganitie maandamano yano kakinya kwatanirite na turi bawe kuthetera mantu yara iyo muringanithia inyawe wengwa ya mukariga kimutegi na kuyirite karikari na riboti yawe na njire kinyanirite Dhineno ya wamba bongombe kiria kariba bore mono barabari mwankanu Isiolo nitwekete mpange nene mono kiribo amuna kwithirwa ruibethirito bakiruthagie karo na atongoria bokaria muchemanio ro atongoretwi County Commission wa Meru Jacob Ouma akaribaruga muchemanio yo tachiara matunda no ntono akawamba bokuthina mbere kuongereka arom ndeba kumerete kuandamana na kuinga njire Isiolo kuthibwa na nyuki kwa mathama atara mbere ya borichi batonyera na kuthiria maandamano tukuinge twabwite muchemanio turaomba umboki dogo tura babu etereni thirikari bwethi uchunguzi ng'ombe ikareta ng'ombe ikura jietenge araura aratengete sindani aratengete Somalia ikenya ire lakini thirikari karamo ikuira ng'ombe ara tuthekwerwa inya wamba bubukaria ata it's well coordinated no ntuinto bireta na bigeta ja asanjuk na bigeta completely yes including nyama ndawari imagine ndawari itete mwari wenu okendwa Ugoro intabibi kiajirwa. Nkuruki bamenereti atongoria bagi siasa bakiugita kabaremeto kuthingatira ndeto no ya ukaria buru. Thirikari tukuona. No thirikari tithirwa thirikari na tukia waja na thirikari akira.
igita rĩa twari thirikari nĩ itũrĩrikana kwĩ igita rĩa twari thirikari nĩ okay akwithira mwananchi nakurwa nakarue amona intobi yawe batwe turi antu ba mumui turi antu ba mairi thatu turi antu bari itukaritwe thirikari kweri kana ni amba ikaritie na tukero itukarua mona intobi yetu rira bieta utebio tukuthiatirwa turua tu tamu tukirutera ngwiriku Nkuruki Ndeto no nithingatirĩtwo nũra warĩ ngavana wa Meru Kawĩra Mwangaza ora kuga thirikari nĩ batĩri kũthingatĩra mantu mamakenda kari baigua bebaganĩre Tuiri ng'ombe ciaku turi mote ja yetu ja batu. Ai bare ja kombenyera ja kwa batuga bakwenda kumpingira. Ati oni bangita maiga ja na ni aturi bonde ba umari no tulo muduro tuga no monka tuthikirwe. yawe yatiira iwikia mabithaa bangi 22 bore kuatanira na mabithaa BNPR bokienda kuthiria thina ya wamba bwandithia muthuri murio kiena chuna njira ikinyanirite. Gavana wa Meru Reverend Mutuman Toithinke no bete kuthwa kiorotero ra gavana wa Meru Kawĩra Mwangaza ni kira kuguna ndi ni mathithio jaja tine itumi ja gwita barabara ni kugira maiga akagita karari gavana no wari mbere kwerukira guntu kuria kwa batara ukaria lakini tha inko mwana akigera maiya barabara ni buri timenya no akugera kendo menya muntu imulwa na Kawĩra na kulwa araka muno are ko withdraw antu askari barat twaturenete akabareta mutindwa kuri CSS akaritangarira era yare nao ekaritie security ng'ombe atigira muntu ore suja wetu wokaria ng'ombe wetawa Njoeri ya ura wanontu kutari na timu yo mukaria aenganete na ng'ombe Rwanda ru Njoeri orawa so thai Kawĩra gwithira akigera maiya barabarene ntukumea no akugera no rendi kurubara batirwe ne akuruba onontu bakwithire careless in leadership no bakurira ana barabatirwe ne bethe bora Rwanda ru bakaritie ng'ombe no bakurira Mutima kiuga ikwebile pionekane kumania wamba bwandithia kagita kara Kawĩra Mwangaza ari gitene mbiari nontu bagitumi ati gutari no rongeka kimanto ja giotongeria ndawire nteto ira cia karikire muno ikwobira bia take place Rwanda ru Kawĩra ari governor bia karikire out of carelessness yotongeria na abatire gwithira ari na ibo gwithira akigera maiya nontu na ukira ng'ombe ciawe ciywa thai nontu ena ng'ombe au kamuketha nende thai na ukira ciywa ende atakira ng'ombe ciembe ciywa ria ritangari atakira ng'ombe cia tiania ciywa ria itangari na kuita askari atakira ng'ombe cia bori ciywa ria itangari na kuita askari so askari baba ngitura trainere askari 22 itwaritie na mheshimiwa Redekeri na itwetete koba place koba deploy in the final deployment center uye na corridor yo kurukiria ng'ombe cietu iyuku marutererwa Samburu au bori twamikunikira mutumari tijeja kagita kara agutumairia ati ni bamurite milioni 20 cha kutikira riba kwa mbeu mbithi miti ya avocado na kawa kwanda na gutigira tia Meru iba kona fertilizer ntere mwanya na kaunti ya Meru na kwa watho beji tunabu bagutigira ati thine mira ekwebe kithira na twambiririe kuona value ya mira so kwina sheria tukubwithia yo karia murimi o mira yo karia mwendio mira
yokaria transporter wa miraa yokaria generally mantu yara yethaira yari around economy ya Muthuri Muriuki, Oro TV, Mutejo Kangangi. Nabo akariba keria na nkumbo ibechumirete otariria kurea kwanirwo kwoni uteanilo kwa kambi ya borithi ya keria iraba kwathire ya Antoniai bariwa maita kwa maita mabusi iba matoka inyana intobia borithi bietumi no ntumirango ni uniki ni nyama bati nayo kwithira Yakobo Kangi rombario ikie mubunge Shadrack Mwiti kwithira shokaniria kambi bokendo tungatira kariba ntere iubura kubatere. Atori bakeria nkumbo na nkinya ntora motori bariuga ntorani kiao bakunyai wamba na nkinya wenyangia na wagia bokaria goko ne kuiwa ne wamba bora bwe nkumbo tetabu mwanka keria ga uko bunja nyomba ikagitwa neguru anto bagatonya na polisi reko ili au ntataru ne ije kene ringana na atori babakirigituo kia borichi gia keria giatwikire ganjo arankinya enyangia bathongagira kirigituo giki kia borichi na kwiya na nkinya kwenyangia keria police post ni omokire ko ndeni mabati malokire ndeni na mongada ino anto bagota baikwa keria police post baumagire goro polisi bakauria baba bato nengera tukaigako ekamanisa balekererwe bungwa kabatolokaga na mpengo kuno ntokora bayingeri gotaki bobwega no gwati muno kwiragira onaringe mpepe je toko je exhibit mabusu gwati ko ndeni aumire ajukia mpempa arugwa sto na magana jio emwingire gitaranagia abora nkinya amba bathongagira guko kwa borichi na baga batabakauma gituo gikitokeriungirite gikionekanaga mabati na nkinya nthingo cia kire mbomoku ni bikibiki askari ile mbija goku nonto nyomba jomo kangire be patiro jiao bakaja bikibiki nerire nonto gogotewera bwa goku na mubolisi na atwika atinda ngugin na mwanka mtonere ndako nogoka bagiokira ntukwenge bethira bikibiki nengetu atia nempie muthianto mwaji akariba waikire mubunge wao Shadrack Mwiti gutigira akobakira gituo gekeria kenda kwa igao karia bwega ntorani num kogu nito kwenda kurio Shadrack Mwiti uria araitherie police post no ntona kari kwandikira ombio katwandikagira anje tutarwirwo ne igarengere ricurio no ntonete egeretegetwe ukabura umogwe kala wale kakogwero kena lingwale tusokerera polisi babante tukabaditanga ibako tulingiria ko twana tukwoelo tugwikwao ala bena makosa gotowe kala no balogagira nyombe goro bakaula mpengo nengwatetie polisi gotina goceria mpengo nkumba ntuko yo na gote mtu anandia niyo ko ne tokolomba twakirwe ugokuwa ananti bankumba bakiwa kweno gwati nitogwetia thirikari komiona na mero ndeni ankumbo kiripotera ndeto cia weru kuma gicigo mbunge kia Mara mbitagwa Martin Mugambi. Atongeria ba biashara ba mirama weibekete muchemanio mukawene yumwe araboretie arimi na biashara ba mira kwithira bagitumiria Alhamisi na Jumaa ibokenda kweyana maoni yo iguru ria mendekethia yaraye ikirwe mbungeni ya kaunti ya Meru ibokenda kubwithia watho burabuka thiatairwa kiwendia no kuribwa kimera kia mira. Dennis Mugendi gatumenyethio na njira ikinyanirite. Na tutahakikisha bei ya miraa imesimama ile inatakikana. Wakuzaliwa atazaliwa tena na wakutairiwa atairiwe tena. Nyume abo bari atongeria ba arimi ya biashara na tuimira batongere tuene rasta Karoiro toba na bange weekend kiveria kiringavana wa Meru Motumanto ethinkia na kirimbungi account gotunga watho bwa magori jamira ni ontu na ndiba kuibwitikirikite na ni maoni ya mwingi ja kwendekana rena ndiba rombete arimi ya biashara na ure wonde egemira asumirie ntuko niji bagotumeria nikenda kweja na uge bwawe Gavana wa Meru County na Assembly ya Meru County nkatho no ntwiro mpare atwaenderia turi arimi na biashara ibari urire na babwithia sheria yo kabira mira kenda murimi wa mira atiganyanyasawe iba twandikire sheria atalang pa county bandikire nereta assembly ya kilogia first reading na Alhamisi
together to na public participation Egembe South ara Maua Methodist Guest House Central together to kangeta social hall na Lare together North together to Lare social hall na Tigania East Mekindori together to Mulango EAPC na twereki 24 Friday together to Kamundi ho na Mutu Manara Bore kwiro mbare akwa ndira antu iberia Victoria na wingi peje baibwe bira bieke mpilwera kuma rira kimera andu te sheria kya bwithirwa na monga thai 21st century tutumba kuria nthi tina sheria na kimera gitu no monga tukikadi na sheria kumire gya kuona sheria iyo itetuo karaura ikara untu boka ikara ura ikara kwa tukamira mburene ikara ya muone igetha mirete na musimamo nyukari ni bobo ya tuture twari ntao cietu cia mira kwandika ngucokia nkatho no ntubwa mupango yo ngavana na MCA no ntone atue mabayukiria gutokwa kuna tu no mwanka kungana na aria baria twirite ne kenda tukaomba weta centers ira tombeta kwero tweta tukarite maoni ne kenda maoni yo yakaomba tutethia watho bari na witiki na bubu gaitarimi na biashara ukombone bothoko bure batwirwe bakwendia na kugurwa mira na maguri ja makuo tukumenya bira biurite miraene tiga kwende mirere kire kuriwa isheria ciaurire miraene muntu aracia thamire ke bora kwenda noro turira atwika nwe mundu uci no utokomandi kwa ibo ntu tukwenda kenda tutikethire ritare onthe twina ndwa teka twithire twina sheria muntu amenye ruari mira murimi abati kuoya mana 5 etundune kiawe akanenkerwa yo kutikie kwithira oro kura no wo kurita sheria na no wo uciurira no county assembly kinyama sande wenge tiere itakuluka kana sheria wenge kwa tukuluka kenda ya sheria itukuromba batukulukirie kenda mire twithire ki wako ti muntu ende umanara umarea akinyangila ndio tukinyangi kwa kadhaa. Dennis Mugendi, Weru TV, Egembe, County ya Meru. Katho cia mwanya muno no ntuba kwithira witite mbere na kurumira ndeto cietu atuwailie imwe cientumirira twithirite tukiamukira kumania kiuria gitu kira tukuritie ntukuyerwa rikiwo kuwa unajua shida ya watu wengi wanafanya hata usalama, siasa na sio vizuri. Viongozi wanapaswa kujumuika vilivyo ili wananchi wakae bila uoga. Waretwa Samuel kumanterechia Kiongo. Unajua shida ya watu wengi wanafanya hata usalama, siasa aya iwe kwithire gicho kira kuongio kuwa sisi waliposhirikiana na kuamua 10-10 hawakuhusisha wananchi kuongio kuwa eta nambere na koraniria batwe gukulukira namba yetu SMS 23578 na tugatiri tukwira tukithoma gichokio ya kuburagio tukinyila metheneto ya ndeto atonekanya kuno kanini nduto chokera ni ura wari mugambithania munene CJ David Maraga ura withirite nende akiumira na kumeneria nene rais wa ndiuro ya Kenya no ntubwa wekira kirore mawatho janana ntukwira Kenya barokiere kwithikira no ntubwa ikukia mutongere wa kiama kia ODM mutotigi Raila Odinga rikana Maraga nethirite akiuguto kwithira akimereria mataite kio rais mwakene ya 2027 nyuma kaitati kuraya ugeta kuraya. Kambuni yetu ya Rhino Mabati igwithite maguriko kugwithia kiri mabati jonthe. Kenero ofa yetu special ya factory kiri mabati jonthe ja tile profile, za Germania tile, Jamii tile, Espana tile, Jamis tile na Roman Jamil tile gauge 28 made. Ara magurija gwite kuma magana jana na 745 wa kilomita, gauge 30 made kuma 680 na ndeni 625 for meter na gauge 30 glossy kuma 575 na ndeni 499 ake. Okenda beshe cia kuciurire guru ja toye murangi turiongire na arua ukenere offers cietu nawe mumeru akiuga murojo na inchoni ukuruba mwato aja Rhino Mabati twithirite tugikuthondekera mabati kwa miaka nande na tutakuringa nthi turiongire industry yetu ya Rhino Mabati irere kithoka njire na Meru gwita Ruire kana turingire thimu namba
0729 628199 kana 0740 229609 weka oda yaku. Ameru ndewerere mbere ng'ombe gekaragwa. Rhino Mabati, mabati jeto tokarie bieto. Rhino Mabati, do it best on top. Jumbo, welcome to Kisimani Eco Resort and Spa. Looking for the perfect holiday with your family, loved ones, or simply a peaceful solo retreat? At Kisimani Eco Resort and Spa, we combine luxury with learning, fun, and unforgettable experiences. Relax and learn how to turn your small idle land into a source of wealth. Modern beekeeping, chicken and duck farming, organic vegetable and fruit farming, dairy and pig farming, waste to wealth training with BSF technology. Call now and take advantage of our limited pre-Christmas highly discounted holiday packages designed to give you more value at lowest price. We also offer executive accommodation, modern conference rooms and team building grounds ideal for family meetings, parties, end-of-year strategy meetings, and much more. Visit us at Mailinane, 12 kilometers before Isiolo town along Meru Isiolo Highway. Call 0742 205 295 or 0733 570 530 or email us at resortisiolo@gmail.com. Website www.kisimaniresort.com. Book today and enjoy big pre-Christmas discounts. Keke, kabeja na kamutu wake? Kenda nje kwitherema nekara nice. Siri ni mutujo nice extra premium. Mutindi nje na kamusere. Inyaju tuenaju juambishori kuma nice rice millers mwea. Moguri wa kinyandu kene eti ya motujwa nice extra premium. Nkima ya motujwa nice extra premium eja nampwe ena mushamujo mudhongi na nikweta kogwe na nje ku nutrients na shio chabatisha nice extra ngano itio mainya shiarara ne imboro na imure mutheri motu tujonge ne nice extra premium. Mom, hii ugali ni tamu na ni kweli. Siri ni nice. Watu ikawe na kioria yende kithia kana no kwenda gwikira ode kuringa thimu namba 0729 661 667 kana 0755 200 197. Ti nice na nice extra premium. Love carried them through time. And betrayal staring their lives apart. Turning what's sweet to sour. Nimekuja kudai haki yangu. Lazizi Season 1, Monday to Friday at 8 p.m. on Maisha Magic Plus, DSTV channel 163 and GoTV channel 3. Guys, mwazeni wait. Leo premium, si complicated. Kupika leo premium, si complicated. Unabai, unapika, unashiba. Leo premium. Lea Premium Flour, nurturing the world. Available in a store near you. We are turning up the heat on Star Times. Unravel the thriller mystery of the evil eye returns on Star Life. Fall for the irresistible charm of What's Wrong with Secretary Kim on Novella E+. Get absorbed in the emotional twist of My Wonderful Life on Novella E. Step into the all-new season of Hello Mr. Right, Kenya's most exciting dating reality show on Rainbow Plus. Renew your subscription today, starting from just $329
99 Kenya shillings for Nyota Bouquet on the aerial decoder or 549 Kenya shillings for Nova Bouquet on the dish decoder. Download the StarTimes app to stay connected anytime, anywhere. StarTimes. Enjoy digital life. Gakuvato geni orengi na katho cia mwanya muno no ntubo kwithira witite ambere na kurumira ndeto cietu twicokirani ati ura wari mugambithania munene CJ David Maraga na mineretie Rais William Ruto no ntubo wikira kirore mawatho ya nanantuko ira Kenya yarokere kwithikira no ntubo ekukia Raila Odinga. Maraga awete watho brabo kuloketwe kuthimira utumiribwa mutandao bukarigeria Kenya kwithira bakirita maoni yona kolota na ramanto yatiweta boye yake siasa awete yamwe ya mainya yaraye nige kamiti ya kumurika utumiribu boye yabo mitandao yegiyutati na katiba ya ndiuru ya Kenya. Maraga ni omwe wa baraba kugutwa kwithira bakimenderia mata etike urais 2027. Ule wale jaji munene David Maraga na ulele iditi nyonte ya kirigiti kia mutonguru wande leo ni umiliti na kumeneri Rais William Ruto nigo ikira saini miswada inana rukiro ntukwere ya Kenya bamukagira iku kia mutonguru kia makia ODM Raila Odinga. Kulingana na Maraga, umwa muswada ule kule saini ntukweno no akulunga mirotungata ba mitandao kana Computer Misuse and Cybercrime Act. Muswada ule na moronto akujukile matagere make watho anto balabe na mironga monkore na gesiasa na thirikari muno balaba kuthithia maandamano. Maraga kinenkanagira kionaniria na bra Rais William Ruto tirandamani bakolega na muswada kigina ba mwaka muthiru ekinae na magaidi. The amendments to the Computer Misuse and Cybercrimes Act, in essence, seek to control and crush political dissent and protests in the guise of expanding protections from cybercrime. Kulingana na Maraga, muswada jule nenkane manyamati make watho kirenki ya kurunga mirotomeri ba mitandao mainya makuinga akaunti janto kiri mitandao ta website, blog, Facebook, X, TikTok, YouTube na mutandao wa Instagram. Akaunti ile kethiro kingwa nile konenkane muntu mara thirikari tikwenda. Maraga kiuga bone gyutati na kijanto ile jile kile katiba. This unconstitutional committee can order the closure of any website, blog, mobile app, Facebook, X, TikTok, YouTube or Instagram accounts for allegedly promoting illegal activities. Kulingana na Maraga, muswada jutathithiru alaniria bweganu bwa mwingi na wigutati na watho na utibaterie. Amana kuga Rais William Ruto ni athite gutati na watho bwa katiba ya Kenya na atibaterie gutongoria ndino. President who does not have any regard for the constitution under which he governs has no legitimacy to continue governing this country. Maraga kiuga alini bathite kotini gusile mwelekelo wa koti kumanete lelele lea Rais William Ruto amwana kulia Kenya beumelie na kulegana na miswada eno. We shall not allow the freedoms and the rights of free speech, media, fair hearing and fair administrative action to be buried silently with Right Honorable Raila Odinga. We are aware that efforts are underway to seek immediate legal redress. We fully endorse those efforts and will render our full support. Kuma mji muneno Nairobi, Mbita Anthony, Rangi wa Kathenya. MCA wa Chogoria Franklin Mawira na mineretie ngavana wa kaunti ya Meru Mutumanto Edingi akiwa na kujira kariokonia nkuchene cha Lekelis. Mawira aliuwa kwena miario ngavana wethirete akiritete bui na yumba kureta ndwa ate ka kaunti icho yele abrato tarirwa Martin Mugambi. Ririmbi kia miankana nkinyoto ngabo makaunti eno akithiete na mbere gwankana kumania na miario ya ngavana wa Meru Mutumanto Edingi muthenya wa igoro. Mbere Excellency my senior governor Muthomi Njuki
anto batharaka bakuumiza Meru Inegembe South, anto batharaka bakwenga Meru Imenti South na ara Metongo na bayoketie mwankati bitare siaki ndene ya Meru, anto batharaka nende bakwenda otonga Meru rizo kwekerema ngeti yuku maera na ara keremene ke Mount Kenya kwena kerema ke wetwa Lake Ellis kerendene ya Egoji ne Egoji mzee Kiraito Egoji West District. RMCA wa Wandia Chogoria Franklin Mawira aithukirite mutuma kumania na miari eno. Body the survey of Kenya topography maps sheet number 135/4 Mount Kenya E series number Y731 bosoke bora ithiria report ya IBC County Boundary Atlas ile ya 2012 bosoke ora ithiria KWS official Mount Kenya route Chogoria route guide nikenda bona Chogoria Likelis lies squarely on Chogoria ward ile Tharaka Nithi County. Mawira aliuga mutuma kuringana na miario yake na kwenda kuruithania na bateri kwithirwa kirutha utweria bamanto marakuga ende tikuthikiria burakwirwa. Gavana kwina antu benyume akuba kugeria misguide na ni wega muno ontu niyo ndi muthure ni bikarite ku miaka zaidi ya 3 koguo ndajiarirwe wega ro ndathurwa na ndamenya boundary mbere yaku na namba 2 niyo meke untongoretie ni mbije no bati kwithwo na gwo kirura research yaku tondu ni ndegujaga ona kula ulagiria kuria kirima kiri ariuga mutuma wana tikomenya mianka ya county ya Tharaka Nithi na kinya county ya Meru. Governor ngoririkanie ati gutin district itwire thiine wa K devolution thaino Egoji West thaino ni ward ile andarigarire muno kwigua wi governor mieri wikarite kinya thaino talwa menya Egoji West ni ward ile tongoretwe ni bwana Mbioki na baba ni Basbeto. Muthiari uga mutuma kumania na miarie no na bateri kwithirwa agichunkunwa ikiama kia NCIC no ntoba miarie no. No mbere kujukia akanya gaka ukola pone NCIC beje nikenda ba investigate ugu gavana wa Meru alaririe tondu ni jugo jumba kuruithania aturi ba Tharaka Nithi na bakure Meru ratutulaga na thayo. Kiripotera ndeto cia weru kuma gicigo mbunge kia Mara bitagwa Martin Mogambi. Ken Kimathi urani murimi wa irio bia ng'ombe na theremete bonene araukumire kiurimi bwa mithemba ya kinende ya thara ikigicunche kia murimi we ume ureteri mwandiki wetu wa ndeto Kome Kinyua. Chemania na Kenneth Kimathi kuma Ntharene uju imutaramu wa area Randethia aria atumagira kanya kau kuritana arithi bangi tawe mantu jege bia kurebia Ndethia biria bikuguna na iji nio siri nontu indamenyire siri ya ng'ombe ikwithwa wina rigu ya kong'ana na nikyo mbitite mbere kwanda maria mwanya ora ya kumira nikenda nkang'ania rigu ya ng'ombe ciakwa ntutinda kuitagwita mbeca nyingi nkigura supplements ku reduce cost ya production ya iria ni urime iria mundene jwaku nethagirwa ena mithemba mwanya ya nyaki cia Ndethia na rua mono na aretete mithemba ingi mieru. Twina Kentri iria kiri muchungwa meta Tricantera ina a lot of nutrients kana rigu nyingi ya ng'ombe na eti mantu amaingi kwanda no umuntire kagitwa otora twanda thara ingi na kana ukaumithia nasari wachoko wa transplant kwaura. Australian Red Napier ira ijite rua ina matija maingi na ni gukura mpui na ina rigu ekung'ana nikenda ugwo komba kwithwa wi tayari kurithia Ndethia ciaku. Tricantera iri mawega ja maingi na tikiri ng'ombe aki ukagitanganiria na thara ki ng'ombe
na ng'ombe kwe kongereria na kinyeke ya kwithwe ng'ombe itete kwewa njau itikarakara itarita murigi nyontu ina ndawa ndene yayo na te ng'ombe akeire ya kentri nyanguku nguku kwanza chimiendete muno na ikang'ana mwiri jo kubwa yo nguku ikanenea nkara chia ikanenea na ega chiara nkara inyingi itiutirira murethi wonthe wa ndethia no mwanka aithuranire bwega indi ya mbura no mwanka wibange mbere mbura itakinya wenje marinya wikire mborea mbura ikigwa u igutema nyaki ciaku ukiandaga na murimi wa ng'ombe tafadhali ita mbere ukaibangaga mapema ethwa ni thaa cia gwikira mborea thare ku ugekira thaa ire ibati kwa andu enge kuongera ukethwa tayari nikenda tutumira mbura nonto nyo ithairwe na rigu ya kumithia imera injega Kimathi atwe mataro ukambiria na ndethia ambiria neria anderia ri na rigu nyingi na ukethirwe na kamunda ga kai ukaanda ukarithia ng'ombe nyingi. Antonia Weru TV muremi uri ume na kome kinywa. Munini wa County Commissioner Stephen Mavina na tongeretie muchemanio jua wa timbaru bokaria ntere chia thoko ya Runda kwe na Tharaka University ya Kiaria na kathite uchokera kwa thiri ntere yarachokeretie mwingi nkatho nonto bwa kuwatanira na rwangiro karia kurwana na wagakia aiboria kuongela kathari hinyankolokie Paul Kabithi haina riboti na njire kinyanirite. Kiaria raba kwaranagiria na Karimo na baraba turanire na chukuri ya Tharaka University DCC wa Tharaka South ya mwana mboto yo karianta rino cha Tharaka muthenya gwemde. Tumekuwa na mkutano wa pamoja na wenzetu wa kutoka Tharaka ya Kaskazini ili tuweze kuzungumzia jinsi ambavyo tutaboresha usalama wa wanafunzi katika eneo hili ambapo wanafunzi wanaishi, na tumejadiliana mambo mengi. Bwana Stephen Mavina akiuria karintere no gutigiriba kuwatanira na thirikari ni kingo bomba gwitie na kuongera ukaria ntere ino. Moja, tumeelewana kwamba tushirikiane ili tuweze kuimarisha usalama. Hali kwa sasa iko sawa, na lile ambalo ningeomba washikadau wote, chuo kikuu, vyombo vya usalama na wale ambao ni landlords na landladies, tuweze kufanya kazi kwa pamoja. Kama kuna ripoti yote muhimu tuweze kuitoa ili tuweze kuafikia malengo yetu ya kuimarisha usalama katika eneo hili. Dr. Kathuni Orai, registrar wa Tharaka University na urakinya wa kurekire mucemanio uyu. Nataka kuanza kwa kushukuru wadau wote wa usalama katika sub-county ya Tharaka North na Tharaka South kwa ushirikiano wao mwema na chuo kikuu cha Tharaka, na kwa wakati huu usalama katika chuo na katika eneo la Tharaka umedhibitiwa ni salama kabisa, na ningependa kuwashukuru wenye manyumba landlords and landladies kwa kusaidia wanafunzi wetu kupata mahala pa kukaa. Niseme tutaendelea kujadiliana na kuboresha hali katika sehemu zile ambazo wanafunzi wetu wanakaa, na ni jukumu letu sote, chuo kikuu, jamii ya eneo hili na kamati ya usalama kuhakikisha kwamba usalama wa wanafunzi wetu, usalama wa wafanyikazi wetu na usalama wa jamii yetu uko salama, uko sawa. Na nashukuru kwa sababu mpaka saa hii hatunjawahi kupata tatizo lolote la usalama katika eneo hili.
Ngiripotera Weru TV kumantere cia Tharaka thokoni ya Runda Bito Paul Gwakabithe. Ikundi gia karintere tia Red Canteen Gembe South Gikromba atongerio baringa njeki na mbecha na nyamathaga yange yarayombekio batetherio kinyanilie mwe ya mirandi irabainio bariwa ibethaira baina mibango mingi irio kuthomithia na ntiwa na bangi barabate wichiomba na baki ya kuwatwa mbaru batira mantu ya manene inyankuloki Dennis Mugendi na chuna njira ikinyanirite. Bejite amweta karibanture Red Canteen Gembe South na kwithithire gikundi bagwita Land Development Group kiria morotojo wakyo ni guciukiria bari bongwa gerekano imwe iri anantigwa na baria bateguciomba kundi gike tukiambirie mwaka 2018 yara tumbita kwitha tuna mibango mingira tumbita kwitha tukithithia twiba tutwengwa na bira bombire utusemanithia ni thina tumbira kwitha cie tutirima turi akaribanture ngabene no ntonto bangi bomba kwitha bagienda support yo nitwona kwitha anantiwa bombita kwithira batari na kwa mama tumbita bomba kwitha twakirite anabele kwe musumemba betu bombira kwithira iri nyumba na tomba kwitha tumwakirite na kimanzo yondi twatumaga ndisia tukira tongeria betu barabari ko lakini batombo tutethia kuiritaniria bairitaniritie bunene ibakuromba njara ya tongeria ario ngavana Mutumanto Ithinkia rungamiriwe kuruka rambuka iremia na bangi gutamburuka kiribo na boba kabacokiria guoko kurene kuromba kura sekundi kiketu kuma turuka ambia 2018 uteye munene tomba kwithira etuwa nyonto intobira beyana byaokirie kundi tusiumite turora tenti tusiume tukabwithia mibango ingi yotethania inde itukuromba nene betu ndekira bukuleithiri kundi bingi bukwamile kundi keturendi andi rep yabeka ilemia itukuromba utethio bwenu no ntuma kwithira itonete mitungi na engas na mbori keyano batu te memba betu omba kwithira kigundikano na bibia thirikari mama kailemia mbesi changapi tukuromba kuona ikiomba kweyano lakini batu tutomba kwithira cie tukinyila propose twandrigite impinge muno kailemia itukuromba twikwira ndo ito ciometie twina tenti yetu ira twithira tuithethia neo no nto tenti ne ukulukira savings na tebomba nkenyera tuthithacia itukuria mami wetu kukombeka watutethia kinya na watuongera kinya tenti ingi kinya ntura eje na kinya disability umba kutwajira watutetheria mwasimu wa Kabako ankwenda kukumanyathia ati batwi teni nyingi iria tupitie tena etu tonto gitagi kia rent itiankana ge itagi kumagirira kiankanirwo ni MC ora wari ku gitankana ringi nya barabara. Dennis Mugendi, Weru TV, Tureni Red Canteen Gembe South County ya Meru. Konge na kuniatea bidhaa munene kirwa nyirore misa ya baituti na rutete ntumiri ke arethi na oboria utira nyomochio ichio chanchamwa kurieria murimo ya foot and mouth disease weyani bwanja chamwe bwetete na mbere ya buratutariru mwandiki wetu Anthony Class Chabari. Meru County is the first county since inception kuambiria kumunta ng'ombe sindano against foot and mouth disease kuchachama ng'ombe. Tayari mutaratara wa kuchachama ng'ombe etia andethia achionthe na kinya acheria ntere mwanya mwanya county ya Meru kuriganiria na murimo wa foot and mouth wanjiritia county ya Meru ende abitha munene kire ministry ya manto megia urimi to Isaia Abaitoti na uretie arethi kinya bantere no chia Gembe North baumirie ng'ombe echiao nikende ithina mbe no chachamwa. The whole of this month together 2030 program ikirana na ng'ombe cionthe ikethwa disease free against foot and mouth disease
non to bagodori kedwa imuti sandenu ya kurigeria, and we thank national government also because they are partnering with us. Muntu areria ngombe mwareria thiringi 50 yake inge thiringi 160 ikethwa iromeri ni thirikari. Kintu kira mbatikwira arimi betu bangombe barabarita cia ngombe in grazing na kinya barabarita cia ngombe ndonda cietu. This time ote muntu kwa left behind. Nonto thiringi 50 is little money ira umbocha chamana cia ngombe compared to treatment of foot and mouth disease cost to 2,000 shillings. Ko treating ngombe wati ni foot and mouth disease orea thiringi ngiri ire, lakini lai orea patre 50 shillings iwinge 160 ni ire subsidized ni county government of Meru. Therefore itukomba kinya madaktari bara bonde to recruit tekera ba chama ngombe bakomba kwithira ba kinya mashinani bakithira ngombe no ire kanathene bakithira bakiya mwanka arawe na ngombe ku in the crash kienda ba munta sinano tote kwende ngombe ina crash uribeta bakeya bakamunta ngombe sindano Nkoroki iyogo wareregita aria amanda arirekitie na gukinya ende no enaugite tayari kinya kaunti ya Meru ne kuthuganiria arimi manto megie kubanenkera ambeo cha kwanda. The other day ngavaneto is extensive twethingia na rombete kwithirwa kiana mbeu nara subcounty ya Bure Kirua na na mbeu na wona ntupondi barairo mbeu tutengia mashinani kupeana mahindi ili wale ambao wanjiwezi waweze kupata mahindi ya kupanda. Komegebe North, Petan Class, Chabari. Akari bakarama gishikone bunge giatigania West baishumiretie kubwithia barabara bebo pongo bakiwa nithirite teaniletwo kakaita karaya naraba miniretie bonene MCA wa bakiwa na bekire mawira nenkaboka itagochwa kura enduti oguni bonete kumaneno tongeria bwawe ya bratotarirwa John Thiga. Turi na kariba kuma ntere cia gatika irima mwanika amona ntuririria kubewondia karama gicigo bunge atigane East ibebumirite kumeneria bonene MCA wa wondie no James Mungathia igira bakuwa na batajanira ta mundu akirumina njira cio cia thukanga bamura batone bantu kugendera MCA nyata amweta ate ya kuonde nkuba twina barabara kuma Kalerene atika irima mathiretine mwanka Luthie twina barabara kuma au atika irema ikaitia ndogwa na incho kwina barabara kuma uya tonya kuma katika irema kaeta biriri kende tu connect na matura era yangi kwina tufinda ronzi totonge yonto ya kakare aka kuma mwanika mwanka kongwa mwingi na ndina makinya ndeta nture imwe eu MCA injagoni no twata kinya ko kuma ringerwa kura batu tolanire thirikari ne Jamsi no ndo to moringa kura to kambata ndo bwana inso to genga oimaiya to muthura kwa kenda to rigana na mwanka thaia ta to rigana inarende baugite MCA atwikite murongo auga nguru na mitugo ya kuthia na mbere na kweneria karia kibera barabara ciake ti ciake na ibati kwikirwo thumu bunge wa ntere ino narete barabara imwe akendo project la mheshimiwa Mporo na ito komenya ngwecha devolved in government ito komenya ngwecha national government no to barabara ira checha national government ira chiombe kya kubwethwa ni MP ibarabara ira yo connect more than one ward na barabara ira chiyo connect more than one ward dene karama ito chimenya lakini barabara ya Mukoiro kwena Maluthie mwanke kanjoe ni wira njirwo Mporo ekaete Isiolo ne governor na MCA kinya kibao kya governor kiria araka kiraito kiri barabara we kibwithachwa Pirato kwenda an explanation kuma kire MCA ile aitira arakarende na no bakarende noe bachokia barabara ukire mheshimiwa Mporo rewe yo tura barabara ni mheshimiwa Mporo araba kuba kunukite metho na mwanka wa 2027 bakathura mutongerio ora ko batethia kagitani gaka chokeria mheshimiwa Ntela chwankatho no tokanyoni muntu kamwire itoko bwethia njira ata icha yarokirero na mbwere marwa karura yaruraira muta na okethera na ututethia thaina ati na onene na kona ibwagirite atutethie ato amunenkera onene atutethia bwana kiripotera mtho cia weru kuma ntere cia gatika irima wondia karama gicigo bunge atigane East Mbeta wa John Thiga Kongena kuni ati ya memba be kundi kia muungano kumantere tia gembe batariritie kurio kinyalila kwa wira ne bwa munini wa ngavana Kibo Bariua
kwina mantu wakili Linda Kiome abaikire ababwithiria kaita karaba liongirite endu mantu yaya tekinyanilekete onto bo muria nende gutirana kwithira kirikana na kubwithia burabetikanirite ya buratotarire mwandiki wetu Antheto Nicholas Chabari. Adranto athingi ata menyera promise ira twa promise ro deputy governor rware na ibwe wirane ekuru oba angwataniro chikundi mwanya mwanya ire kwibita anema amungano osimbio bakuririkana aboyaga gitare deputy governor to Linda Kiome ariongite entere champinda na abaikira kwina mantu ja maingi ekuru twetete kuthithia ikundi bietu ibe kwenda mbesa na kanario na mbere ikundi ibi kwenda mbesa ntuko wenge nkeza na mbesa cia ekuru magwirane emonthe mamba kurikana kimwe nyuma ya kira kingi bariuga amonthe gutiribu ubujuritwe ato promisere ate ikundi bieto bionde bigokona mbesa nonto itwandikite proposal cietu tuikasi ofisine mutumanto ethingia deputy governor promise ya yele atwerere ana beto bakethira bakenyo soro maskuru na watu aburana na mbasori na inkuona skuru ira inge inkuona yawe mesinto ethingia na wetake aya na into ya biu hatokurigania nonto no apure mesere asiari na kware muthenya deputy governor itokuromba rigane mpinda nonto apure mesere kwe muthenya no twamwete mantu ici ndi twamwana bathoma iranja na mwangala yote usulikiro twachukiliro mpinda ya thai batu itwonete tukona na irement na kura kungi mbeu ni gweyanwa kwatuka batu mbeu ikia gweyano twaandire lui mbeu iyo tutethikana ni mbi turi akuyibo kuyiro ntubuni bwareo nayo nthi yarirwe kira tukuromba nibeye batwire mantu yara batwirire amwe na gukiara kiorotwa akiri muntu bakuga ari obicini bwa gavana mutumanto ethinkia batwirira tweretie kuthia ta promise utwerirwe kwena muntu wetu mbiyewe neretie kuingania igembe sentiro sana batu tureta obicine tukengwa kuo ibwa ikundi muntu baba Meru County ibalaithite oriti bwangwe bwa gavana twethinge na Linda Kiome batu tutiche babandikira obicine baratwiche ne bononto 2027 baba ke agoromba kura to boloi twethingia okare aweta ome muti oyo woteri ni anto bauba kwera benyume ku kaba okuthalia no antorera muntu okwera orwe na mutonyo kana muronyo kwe aya kaimba nara na mutuma wasoka koma mpinda Gembe Central Western Class Chabari na rwareke gukiria nkoronko rikania ati rugendo rura yarwambaire ne kinya rimwe no kumye bone ne otorone butethera bwege kuria kuwa endu bwethera bwe gukira rira wawa ukira inainia tiri na wete ambere na rugendo rokuno koromeneria mwambiririo yo kwinyethira yoyo munini kathoshe mwanya muno no tubakona kanya gakwatane abatu kinde tuchieto onimbeto awini wa kinyero na muonanilie weto mathithio tukubwerwa ri Imorin Kiremi. Eje ni Wero TV.